kureba hariya nangambira umugeni mukuru tarwe chikwita umuntu wantu kuganda ibyo no movement no ndijo natinde dini no kufumu nata mfumu no wedi uri mwakagamba kata ate ebe byo kureba district obo tebeka kuri yayimwe abanyabujo bari yaha tara kubaza kuja gukora hejoreze ndu umukusinga chikopo babahereze chikopo babonjana miliyoni 5 kongezo tubakazitwire tubanyabwe batazitwire kongayi barazitwire nza kuzikoresa bejiri kongezo bakazitwire baze tubazire tumuzine mukatebe kanisa mwasya muheru twaza kaceka twashashoro kutahambura 15 mwihame sente hatu mugamba kutumwine miliyoni 5 mwene baze twakanimwe mwine mu buhuje nabyo twagwaye kutebe kanisa bayina bazinyume babure kuzitwereza bakandi njya kubagambira amazima itwe ngakabozi mugenda kupatanenga nimwe hati nzakurabura muri Francis twereze basaries abakabozi tune polisi yo kwereza basaries abatekanya ngo umuntu yakwa niboyine kumusimu hati nzakukoragana na honore muri Francis twereze basaries abantu abari kuza okusoma emyoga yemiko technical institution kuzomukoreki tira bahagire koza tera uraza obwibanza so nkabanza nahagira bitu konga kubya yangire najya twera twasinga abheru gwizoba iri twera twasinga niyo shonga habwenshi turiyaha ntujaguza okusinga kwanyu konga itwenga TV West Radio West muzanogo tukaguhereza live n'abatarabasize kwijakaceka mukanu mugodera kururo omakaganya urutimu rekanjereze ntwara 22 Yoti kuza kushorora abari abarga haro okurya ahinda kwetegerezaje mugende muri transporta n'abaragumaha nani muri okora nyamisi